division clear to te chibai ule silal en kolikani a Serchhip Vangkhua hilo ngai thlang Nimina MZU in undergraduate result at tihchhuah Govt.Serchhip College 10 anti thawkhat.Hetiang hi result ani second sem BA zirlai za somsari pangai in examine za somsari pakhatin an pasa za somkwa pasari point pasari pakhat 10 an pasani fourth sem BA zirlai za pasari in examine zirlai za panga 10 an pasa pass percentage hi za somkwa pariat point pakhat pathum ani a sixth sem BA final year zirlai somriat patni in examine somsari pathumin an pasa pass percentage hi za somriat pakwa point bial pahni ania distinction a zirlai som pahni in passin first division a zirlai somruk pakhatin an pasani second sem BSc a zirlai somni pariatin examine zirlai somni pariat te an pas kima pass percentage hi za azani in fourth sem BSc a zirlai somni pakhatin examine zirlai somni pakhaten an pasa za aza an pasani sixth sem BSc final year a hian zirlai somni pasari ten exam bein zirlai somni pali ten hlotlin na an changa pass percentage hi za somriat pariat point pariat pakwani in distinction a zirlai som pathumin passin first division a zirlai som pakhaten an pasa h lalzon chhuai chu pakwana ani second sem BCA a zirlai pasarin examine pasarin an pasa pass percentage hi za azani in fourth sem BCA a zirlai pangai in examine pangai an pasa za azain an pasani sixth sem BCA final year a hian zirlai pangai in examine an vai in hlotlin na changin za azain an pasa first division an vai hian an pasani Zothanmawia Memorial Football Tournament Sports Complex veng khel meka naktuk semi-final khel ani don semi-final masazok hi naktuk chhundar som pahnia chimveng branch YMA le thawkhat branch YMA 10 an khelanga chimveng branch YMA te hi group A winner an ni a tournament do na inbuat sai tha team an ni a an kheldan enin team tha an ni zia le team changrual tak an ni na alanga player langsa le star player soitur nei lo ma se game an fight thei viawani thawkhat branch YMA team hi team in buat sai thaber zingami an ni ti ila kan soi swal lawanga an player tamzok hi player no pang tak in khel tai ma te an ni awangin in tum tok hle tura ngai an ni semi-final hunthung zok hi chonu dar nia vengchung branch YMA le pian i veng branch YMA 10 an khelanga vengchung branch YMA te hi tournament don naya team in buat sai thatak ti soitu ni loma se tonsiat nei player omna na chu stage sang an lo lang le mai thina chutiang chu vengchung branch YMA team te an ni awangin hein khel hi munom tak tura ngai ani bokani pian i branch YMA te hi Serchhip football a sun hunei thaveng ni in tunhaya district khwap senior level a tlaniam deuh angin langma se tunhaya an player no pang tak hovin har tharna an chang chhomeka semi-final khel hi a munom fiau tura ngai ani semi-final a chakjok te hian idrin nia hian final an khel chhunzom ngal don ani Mizoram Police in ambulance thar andong Dr. Sunil Kumar, Chairman, All India Acupuncture Foundation, New Delhi, chuan Mizoram Police ma tak le nun na chan na atana poi tak ambulance thar Mizoram Police ne na ahlana he ambulance thar in hlan chhona hun hi vo in khan Pu Devesh Chandra Srivastava, Director General of Police Hovin Police Headquarters Multipurpose Hall nei ani a hemi nu hian PHQ Complex atangin Director General of Police Mizoram chuan ambulance thar hi availi amani he ambulance hi Tata Winger 3448WB ani a DGP Mizoram malak nakal tlanga mu ani a damlo ba ka midang pasari chuan theina ni in damlo manatan standard auto loading stretcher le oxygen delivery system manga thuam ani a air conditioning system PS system siren blinkers le thildang manga thuamani ambulance thar in hlan chhona hun hi pu john nei laya IGP headquarters sinakai shwaya he huna hian police officer le police na thokte am telani Vietnam Health and Family Welfare Minister Dr. Arl Thang Lianan ko chalo do be pui ahong
Voin Khan Reproductive and Child Health National Health Mission Board signed Intensified Diarrhea Control Fortnight IDCF 2022 Honna Cultural Center Kam Auditorium Vaivakona nei ania hehuna hian Health and Family Welfare Minister Dr. Thawkhat.Hetiang chu khwalian ani tunkum IDCF thupui hi zero child death due to childhood diarrhea no pangnun na swat tu ko chhalawa wanga thi na ti tok ti ani Minister Dr. Thawkhat.Hetiang chuan kal khom zong te chibai bukin Mizoram chhunga no pang ko chhalo ten thi na an to lo na mala tu veng tin le khotina health worker le asha te chunga lom thu soya Minister chuan India rama Mizoram chu kumnga chung hmar nei tlem ber kam ne chu Health and Family Welfare Department thok tu te chan ho na ra ani ati a Chrisel na konga chan lak le zwal chu kan ti mak mo ani a India rampum huwa pin no pang thi na za paruk point pali hi ko chhalo wang ani a hedin mun hi kan state din mun ni chia lo ma se ko chhalo hi no pang nat na tlang lon tak en kol wat lo ero chuan thi pui thei nat na ni si ani ati a ko chhalo wanga thi na thlen lo nan Primary Health Center apoi mo ma Sarkar point PHC thuam that le ti chak angai poi mo ani ati a Mizoram chu India rampuma ko chhalo wanga no pang thi tlem ber na state ni tura chan la turin thok tu zong te asoma ko chhalo ven na tan thiang hlim na war le final ama chan lak le zwal in zir na po kalpui tha ti thu soyeni hehuna hian kut silfai dan ko chhalo le en gol dan zirtir na le en tir na nei ani a IDCF National Steering Committee member Dr. Pankaj Kumar le UNICEF consultant Dr. Rakesh Singh le department officials te an telani India rama kumtin no pang kum nga hnuai lama mi sing rukvelin ko chhalo wangin an thi pha thina Ministry of Health and Family Welfare Government of India kai shwaina hnuaya Intensified Diarrhea Control Fortnight hi kumsang ni som pali changkhang kumtin rampuma man alo ni thina kumina po June som ni pathuma changa July ni sari sang ni som ni pani chung hian IDCF hi man turani IDCF den chen hian Mizoram chung ORS sachet le zing tablet pek chwaza chu noi nga singa le noi nga sin riat sang li ani a IDCF den chen hian asha ten an bial chewa home visit an neyanga no pang kum nga noi lam om na ina no pang pakhat tan ORS pakhat zel sem ani anga ORS yam dan le ko chhalo chung chang zirtir na an pe bokanga IDCF chung hian SDH CHC PHC SC le angan wadi center ORS zing corner siam cheu ani ko chhalo no panga alo om hian ni som pali chung zing pek turani a ko chhalo alo re point ni som pali thleng pek chhun zom turani ORS le zing tablet pek hi no pang ko chhalo en kol na him tak ani a andam ma bi kani chopa ngai an ei turani a pek war sau jok turani boka naw hute nelai po nute pek zel turani tuithiang hlim in turani a kutsil fai that apoi mo bok ani Deputy Chief Minister puton luyan PH Department Works Review Meeting aman pui Deputy Chief Minister le Public Health Engineering PH Department changtu ni bok puton luyan Voin Khan Multipurpose Hall berotlang a PH Department in kumsang he som he pani ata na an na tho thlir ho na Works Review Meeting ni chung an nei tur chu a hon na program a khwalian ni in man pui ani Deputy Chief Minister puton lue chuan kum ni chung COVID shipuin min tlak huak nuwa le ama nge po nat na khir tak apal tlang nuwa hetianga kokim taka department engineer te an na tho chungchang clear ho tura anin hukhom thei chu hun thani a hangai thu soin lom omati a department na thole malak na te tun ai thazok le chakzo ka kalpui ni theinan anti dan phung pa ngai ba ka thil thar innovative ideas ngai tua chungin mason du na ril ru progressive ideas puchunga na tho apoi mo ti asoya department na tho clear ho na ngai tua na thar tho khom tura PH engineer wal te chu cha in tangkai takani ni chungan program mang turin du sakna ahlana ni PH Department and Call to Minister ni bok puton lui chuan sarkar lai pui hnuaya Jal Jeevan Mission Scheme chu thingtlang mi puitan mal som na hani dan te soyin he scheme hian thingtlang in tin chu tui in tur thiang hlim pek atuma state sarkar in tina athlona tui connection pek chu thil har satak ani a ma se he scheme kaltlang hian thingtlang a cheng te chu athlonin tui connection pek vek turan ni a Mizoram chu he scheme kalpui tha jing ami ani thu soyin sarkar lai puin scheme top tur
tura ati kum sang ni som ni palima sang ni som ni pathuma he na hi Mizoram in thozo kan tuma hei hi a hlotlin ngei nan na sataka kan tho ho le tan ruala ngai ani ati tui bil chungchang so Deputy Chief Minister chuan tui bil en non na hi tum ni lai ruwa man ni to ma se COVID shipuin min tuama wangin mi puitan phurit ani dona wangin hei hi kaltlang pui ani lova ma se tui bil tu na kan man mek hi kum som pakhat suang kan mang to a tlong tui pump le semna department in tui liters khat zela poisa cheng sari asen lain liter sanga chin mang te chuan poisa pali chi an choya sarkar in liter khat zela choi bel chu poisa pathumani a hei hi subsidy a angai theya sarkar tan sum hlo na hani a thilman sang zel ngai to in le department po sum thok chuak tura revenue target te tuk an ni thin angin tui bil en non hi a hun ve to hle a kan ti mak mo a angaya hei hi mi pui lam point kan shia thiama chul hle ani ati tui na hum hal poi mo zia le hemi chungchang mi puin zir tir zel tul zia soin puton lui chuan pumping scheme le tui lak na tur eng anga tha po nei maila tui na kan ne that lo chuan atangkai tur angin atangkai don lova chu wangin tui na hum hal mi pui te in zir tir he department na pui pakhat ani a mi pui po hemi konga na sale zo ka kan chan har achul le te na soi sarkar chuan tui na hum hal chu angai poi mo awangin tlong lui hum hal tur dan abwai pui mek ba ka environment forest and climate change department po in Mizoram lui lian som paruk te hum hal tur dan an buai pui mek thu soi work review meeting hon na hi engineer lalmuan zova secretary PH department chuan kai shua in thuma soya voin le naktuk technical session chong thum nein hun an manganga henga te hian Swachh Bharat Mission Gramin water supply scheme te solar pumping scheme chungchang te division report te ba ka tui na lui hum halle central YMA te ne na tho ho na chungchang te an clear ho don ani meeting a hian PH department SDO AE le chunglam engineer te chu an telkim le ani Rajya Sabha MP Puke Vanal Venan Durtlanga Middle School atlo Voin Khan Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena chuan Durtlanga Special Blind School atlo a he school principal Pu RK Vanal Ringale Samaritan Association for the Blind President Pu Silal Lirale Shwai du dang tele Durtlang Local Council Shwai tu 10 an lodong songani Durtlang Special Blind School a hian middle school no pang somli anom meka heng zir lai te hi zir tir tu chanhem ngai tak tak 10 an enkol mekani Special Blind School ho tu te hian an school mamole har satna te MP hne na hian an lo thlena MP chuan a theina zona chanpui atum thu asoriani HNVT Minister Dr.Serchhip Big Fat in Khom Pui Ahman Pui Voin Khan HNVT Minister Dr.Serchhip chuan Big Fat Limited Annual General Meeting Veti Polyclinic Conference Hall Aizola nei chu khwalian ni na man pui Dr.Serchhip chuan African Swine Fever leng awangin na sataka vokvul tu ten an tuar chu poyati thu soya he shileng awanga Mizoram dung le awanga vok suat te zang dom na tur sarkarin abwai pui mek po ahmor an bok thei chep to atia ama nge in sarkar lei pui minister te ador thu soyin state le central nens somnga 50-50 in zang dom na hi kalpui ani dona sarkar lei pui lam chuan cheng vai bel chenga chuang an ron petoa adole na tur state sarkarin a allocate to boka tuna changa rei lote expenditure sanction hu ani don ti minister chuan asoi Dr.Serchhip chuan PRRS na satakin aloleng to a ASF in Mizoram anwai le a vokvul tu te han lainat om tak zeta sa a hin to del turam malak na po na sataka asukuk ta chu awan duai thak le ani ati heng van duai na te hi tok mai la zamai tur kan ni lotin minister chuan asoya ASF thawkhat na satakin kan tuara thoni na aleng le meka ado hne tur chuan mithiam jok ten ti le ti lo tur thuron an pek te ngai poimo achul ti shathar le turin mi puite acha state pon lama changa avok lak lu khapte ASF awanga avok thi an omin vok in chu tharuk tal ti ruwa tur ti tele vokshi laka himna turen kai shwana poimo dang sarkarin siam te chu zom ngei turin mi puite chu Dr.Serchhip chuan acha non le ane Big Fat hian ASF shipui leng an tuana sa hle a then zola han fama voksom nga pathum an thi a zahni pariat zet suat an ni boka Celestia an fama
voksom panga an thi a somthum pathum swat an ni bok ASF awang hian heng an farm pahnia vok an vul te hi an mang vekani heti lai hian sarkarin pipfet limited kuta ada ran cho siamna animal feed plant tan shila changin ran so engemaw zat an thal chhuak renga hei hian pipfet sumlak lu na konga apuina sahle a pipfet hi june ni ruk sang ka zakwa somriat pakwa khan din ni in tuna hian an hnuaya society za somruk pathum an oma he federation din chan le tumbul pui ber chu vokvul le akai hnoi thila member te masona tura malak te member te zirtir le kai shwai na pek te ani voin program hi pipfet limited chairman puev zo sang na kai shwaya HNVT director Dr. Lerem Liana le register cooperative societies IO puwan hlupuye te point thuan soya choknuwa ro rel na hun an mangzui ngalani Commerce and Industries Minister Dr. Thawkhat Liana hovin DGH ONGC le oil ten Mizoram le hnuai hausakna oil le gas don chwa chungchang an soi ho Commerce and Industries Minister Dr. Thawkhat Liana hovin Nimin Khan Ideal Club Conference Hall Ministry of Petroleum and Natural Gas Hnuaya Directorate General of Hydrocarbons DGM Oil and Natural Gas Commission ONGC le Oil India Limited OILIO 10 Department Pali Geology and Mining Forest Environment and Climate Change Land Revenue and Settlement Department Tele PWD Ho 10 Joint Meeting Nayin Mizoram le hnuai hausakna oil le gas on chwa konga ma an lak to na tele matchop an la nei te chu engtin nge chakzo ka kalpui ni theyang ti soi hovin hemi konga thilpui mo sang sang te an clear hovani Commerce and Industries Minister Dr. Thawkhat Liana chuan tun hnaya Delhi a azinin oil le gas on chwa konga thunei tu agency ber Directorate General of Hydrocarbons adorna Mizorama oil le gas on chwa na chu chakzo ka kalpui ni theinan hemi chungchang soi ho tura ONGC le oil ho IO te Mizorama lozin tura angen na le som na chu DGM lamin an ngai poimo in rang taka joint meeting nei tura local an tum chu lom omati thu soya kumsom ni chunga Mizorama oil le gas on chwa na ONGC le oilin an kalpui chu amuang ni a asia thu soyen chakzo ka hemikonga ma an lak apoimo ti in hemikonga chu le poimo Mizoram sarkarin ati tur chu chaktaka bo zui me kani thu soi Minister hian oil le gas on chwa konga minimum work program hnuai ONGC in hun thuma le oil in hun nga a lever na exploratory well ma an lak na chu tle ma te thu soin hei aya hun tamzo ka lever na hi kalpui turin kong dap ni se ti na nge na ONGC in hun thuma lever an tum na hor toki bul drilling site chu Chief Minister malak na in akong po na tur sial me ka ni thu soya oilin hun nga na tura pangzo lama leyan ver na tur po bo zui chak turin angen boka hei ba ka hian oil le gas on chwa na thok tu oil company te license top to chu kumli dang atan po se chul le tin DGM lamin hei hi ngai poi mo se ti na soi joint meeting a hian ONGC le oil IO te le mithiam te chuan Mizoram oil le gas on chwa konga man lo lak to na te soizavin tlangrama oil exploration na hau tak big dam te antar langa hemi konga an mani puitu tur poi mo tak le hnuai chanchin chikhat seismic survey le seismic data la khom le zirchian chuan hun adu rei ba ka tlangrama he chanchin zir hau tak le har saddan te an soilanga chuti chung chuan hemi konga chakzo ka man lak theina aerial survey ti an tum thuan soi ONGC in leyan verna tur hor toki drilling site po na tur kong sial mek chungchang chu PWD engineering chief Pubo Menan soin man lak dam te atar langa ONGC executive director P Shusma Rawat chuan oil le gas on chwa konga ONGC in ma an lak to na te soyin hor toki drilling site po na tur kong sial me ka ni chu lom omati thu soya oil mithiam geophysicist pu Y Ranjit Singh po in ma an lak to na te soyin seismic data chungchang a soizawa DGMR chief geophysicist pu Sarvin Ram chuan oil company te leyan ver theina license top to chu kumli dang po sei turin andong to ti in hei hi bo zui me ka ni thu atar langani joint meeting chuan Mizoram oil le gas on chwa na chakzo ka kalpui ni theinan leinwai chanchin seismic data agency pahni in an la khom le an zel chiang te chu
in man chon thei tura malak ni se tin an rota Mizoram Sarkar IO tenen akha tokin oil company te hian meeting nei thin se tin an rot bokani meeting a hian ONGC lamin an executive director ba ka mithiam pahni an ron tira oilin an mithiam pathum le DGM lamin an mithiam pahni an ron tir bokani Mizoram Sarkar department pali ho tulu te ba ka PS Herdal Ruat Kimi Commissioner and Secretary Commerce and Industries po he meeting a hian atelani Food Civil Supplies and Consumer Affairs Secretary P Ramdin lian chuan petrol khwa khir achula nga yin thil danga har sat na a omlo ati Food Civil Supplies and Consumer Affairs FCS and CS Secretary P Ramdin lian chuan Assam le Meghalaya a arwa sun sa awang re le kongpui chhia awangin petrol khwa khir ri alangai don ti soyin thil danga chuan har sat na a omlo ati wanglai ni palai zona changin piram din liani chuan Mizoram in petrol a phurlu na bersil chara an la nei that bik lo thu soin rel kong chhia wangin silchar dipota stock turin motor mangin gawati a phurve thawangaya tun din huna stock an nei thalo ati a diesel ero chu silchar din mun a that awangin har sat na a lo thu asoi FCS and CS Secretary chuan kongpui chhiate a that chan thu soin har sat na sang kara petrol hi mi puini tin mamo tur ang tok chu phurlu ve rangani a ma se mi in an la khol cheu chuan har sat na a thleng theya chu wangin khwa khiri a chu lati railways lamin silchar rail kong chhia chu July thla chokar ne na vela that thei an be sei ti soin piram din liani chuan rail kong hi a tha ni chuan ngai kan ole vatura kan ngai ati a enge mo har sat na awanga be sei anga silchar changa petrol lak lu lok thei ani lo chuan kong dang atanga lalu turin chief minister le FCS and CM minister tenen anin biak reng thu asoi bok FCS and CS Secretary Soidanin mipuini tin mamo dang bu fai le rong bon la ge sa har sat na awm ri lawa lak lu konga har sat na lian tham awm lo ba ka Mizoram in alak na mun te din mun po achari ani Afghanistan na lir nginga mi sang khat chuang an thi Afghanistan ram chimlam Pakistan ne na hanin rina bulani min zin khan lir nging na tak thlengin lir nging in chiat na athena hian mi sang khat chuang an thi a liam tuar mi tam tak an ombok thizat hi an lapun chho arin om thu officials te chuan an soyani US Geological Survey USGC chuan lir nging in chan na hi Pakistan border coast khwa atanga KM somli pali vel KM somnga pakhat ta thu ka ani ti soyin anat zong hi Richter scale a 6.1 atlingani Taliban Sarkara Natural Disaster Ministry ho tu Mohammed Nasim Hakani chuan lir nging wanga thizinga hatam zok chu Paktika province Barmal Ziruk Nakha le Gayan district ami te han ni thu soin liam tuar po enge mazat an omani ati a Khos province po thi le liam tuar tam tak an ombok lir nging hian in tam tak soi chia in Pakistan province hian leimin po athlen pha bokani Interior Ministry official Salahuddin Ayubi chuan lir ngin na hun thingtlang hun kil khorzo ka tangin report kim chang an la dong lova report alu ki ma chuan chiat na thleng wanga thi po hi an la pun chho nge rin om thu soyani Pakistan rama po lir nging hi shiat ani a ma se thilti chiat le thi an om report a om lo thung ani nimin zinga lir nging hi a in chan na atanga KM zanga huam chin a om ten shia in European Mediterranean Seismological Center EMSC chuan atar langani Afghanistan Acting Prime Minister Mullah Mohammed Hassan an khun chuan nimin jing khan emergency cabinet meeting a ko ngala lirning wanga thi chung te an tuar pui thu soin har sat na tok te chanpui le chom dol turin theito pan chwa don ti asoi thati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chwa thei chu ani